tabi. Di ka abot akong 200. Yeah. Salamat sa pag-subscribe ninyo. Grabe, katabi ko akong previous nga vlog, kung journey, nga nimo ko flight attendant. Grabe, nagkapaos-paos ko ato. 30 minutes ng nastorya. But, it's okay. I really enjoy that. I'm glad nga kiganahan sad mo. And, karon like what I've said, na nako karon sa Athens. So, dalon ta mo, itour ta mo sa Athens. I'm really happy nga tsada ang weather karon kay usahay ra kay ko makadakop. Usahay magod. Yes, makaadto ka na nga lugar. But then, ang weather sa dili ka cooperate tugnaw kayo, kaulan-ulan, or winter time. But karon it's perfect time. Grabe, 25 degrees, maximum of 29 man siguro, 28 lang. So, dili kay siya bugnaw, dili ra sad kay siya init. So, which is really amazing. Happy kay ko kay ako mga kauban sad Asian. Usahay ra kay ko makauban og Asian. Most of the time, mga puti or Eastern European, mga yana. So, basta mga Asian kasi nabot manggod mo. So, I'm really glad nga nakalupad ko karog Asian para magkuan, maglaag-laag. We already booked our ticket online kay kuan. Namo ko nag-suggest amo nga i-book daw ang ticket kanang sayo-sayo kay labi na karon Saturday busy kaayo asking niya. Oh my gosh. So, dapat magsayo gyud kay gosh, grabe, congested king tao dito ba, maskin paggawas na lang nimo, galisod na kaglakaw kay daghan kay mga tao din dahil mga tigulang pud kasagaran daghan kay tigulang siguro kay historical place man gud siya. So ganahan sila check ana og tan-aw pud. Hinay na bas lamang lakaw, so madugay gid kasi imong linya. So I suggest kung gusto mo magbisita, you have to be really early. I was really excited. I'm happy nakalaag ko dire kay first time ni nako nga layover. I already mentioned it in my previous vlog. Atong una man good turn around rin para sa amoa. So karon nag-layover na gid ni finally. So I'm really happy. Sugar kayo kay kaning room na nanghit pa ko sa akong kauban nga magstorya ko kay apparently madunggan ko niya sa tingka squat to. But anyway, she's okay with it. Good thing kauban na nako siya and nakasabot ra po din ko mag-vlog ko. Saba ra ba kay ko magstorya ko. So today, I'm really happy nakabalik mi diri sa Athens and makaadto na gyud mig Acropolis. Kaya akong storya bitaw sa inyo the last time we were here. Nagadto ra mi sa city. If you've seen my previous vlog, mo ra tong gibuhat nga ita ra mi makanan. Gituan na mo tong kuan sikat diri nga bar, resto bar na siya sa taas and then it's overlooking within the city and then kuan ang pangalan is A for Athens. So if you have plans of coming here, I recommend that one. It's really nice. Sa ako ang trip dito sa New Jersey, wala nagig ko ka vlog kay apparently nawalan kong tingo. Grabe akong inom-inom karnog lemon, banat inom tambal para mauli. At gusto gid ko maglaag diri sa Acropolis sa Athens. Daghan pa kami wala na bisita pero dili enough among time para makita tanan. Maybe next time sa akong sunod nga layover, that's what I'm gonna do. Kay yan naman mo 24 hours lang mong layover. So kung dili nimo siya makita tanan, next nimo nga visit ay na lang may kamubalik og bisita sa uban nga wala pa nimo naadtuan. But today, I'm excited kay ko sa among gaadtuan kay it's been a while nga kanang kuan bitaw touristic spot gyud among gapang adtuan ba. Usay na may mga layover but then layo kayo siya and then when you have a 24 hours layover, dili nimo siya basta-basta maadtuan. So karon within the city ra man migas kay so dali ra kayo mga 10 minutes away ra and then makaabot na rin ka sa city. So excited! So I'm gonna show you Acropolis today. I don't know. No, we have to ask him. So we're going to Acropolis. Wait, are you gonna drop us on the same area? Thank you. Say hi to my vlog. I have to be a bit quiet. Medyo solemn siya gamay. So, kinahanglan may quiet. Legally allowed unta magdalag kuan kanang microphone sa camera ba? Namo yung microphone akong camera but now I'm using it kay para madungog sa akong camera. Asian mafia mi karon. Nakoy kauban Korean nasa koy uban nga taga Thailand.
Tanawag galing yung theater daw niya siya. Theater siya that was built before Christ. Grabe, 6 BC. True kaayo. Ay, gitawag nila ko an Theater of Dionysus Eleutherius. Amazing kaayo. That's huge. Ang mga rocks, tigulak na kaayo. Ano yung lingkuranan kung hari ka, if you're the king, the queen, so this is your seat. That's where the shows go. Yung mga audience, gallery. Here she goes again. It's a Persian bathroom. It's a lot of walking paingon sa taas. So karon go baklay mi. Kuan kayo. Steep kay ang kuan. Ang dalan. Sayang kaayo, wala mi nakabook o tourist guide. So,
wala maka-explain sa amo. Amazing kayo diri. It's amazing. It's actually breathtaking kayo. Tree kayo. And ilag yung i-preserve o gaayuhon nila. And that's it. Hi! It's amazing! Lulu. Hey, Lulu. Do you have a name for them now? Yeah. Wrap ourselves on the plants. Hello! Hello vlog! You can hear me talking. Wait! Because magkuhan ko ako silang pangutanon kumusta ilang experience. Girls! Girls! I wanna ask you, how's your experience like? Experience of what? This tour that we did. What should we say? Me, I am very impressed. Impressed like 2,000 like years more. ago, yeah. But I still prefer Colosseum, you know, in Rome. Yeah, in Rome. Come with me. Come with me. I mean, what is this for? I say only for the Greek language. Understand? But this is the The uniform for the Spartans. The Spartans before. Spartans, yes. Okay. And the shield, The shield. the helmet. Yeah. It's Corinthian. Yeah. You should say awu awu. No, no. Have you seen that movie? Yes. But The the three movie hundred. is movie only. Something. Ah, thank you. One gift for you. Thank you. You're welcome. It's like, thank you very much. You're welcome. Bye. One big message inside. Anyway, that was a really nice guy. There, I belong to the Greek gods now. Greek gods, I. It's actually still your outfit. Huh? Because it's yellow. I should have gotten it earlier. So I could have taken picture dito sa taas with my headband. Lucky kay mi karon kay kuan. Amazing higing weather. I think it's the perfect time to come. Dili kayo init, dili sad kayo tugnaw. Well, 25 to 27 degrees. So amazing kayo. This is the tourist tree. Where are you? Okay. Nag-stop sila kayo na malit o kuan souvenirs. And yes, I'm glad that I did this. She wanna get a picture. Okay. Yulatan pa ako kung mga kauban kay ga. Palit sila og kuan, napalit sila og souvenir. It's really cheap now. I don't know kung nakadungog mo atong una they have something going on with their economy ga kuan gito sila ga battle kung mobalik sila silang currency kung magpadayon sila sa euro kay kuan kay luoy kay ilang currency. They're actually struggling. So, barato kay karon. I mean, like, comparing sa European destination, ang Athens isa sa mga pinakabarato karon. Wake up call na mo mga 4 hours from now. Pero, 4 hours away ramagod ang Dubai. So, it's okay. We don't really have to sleep before the flight. Silla Vital, så Vital smider din gave væk. Jeg går hen og smider den væk nu, hvis du ikke stopper mig. Kapangita og Spartan nga sandal akong kauban.
Dagkatawan. I'm really happy nga nagsayo mig lakaw mga 8 a.m. kay busy kayo. Busy kayo daghan kay tourist karon. Ang weather is so perfect. It's all leather, just to let you know, amazing kayo. Did you find something? Color, but the view is too high. Oh yeah. Can't walk. Asian Mafia. Asian Mafia mong tawag basta mga crew nga mga Asian magbuban, mafia mong tawag. Karon we're waiting for our shuttle bus sa hotel. Nara dira sa kuan, nara dito sa Tabangan. We still have around 20 minutes, so chill lang sa. Kailangan namin balik kay wake up call na naman. And then, we're going back to Dubai, finally. Ulit namin. Sabi hi. Hi ba? Hi Saba. Hi. Hello. Hi. Hello vlog.